Бул кандай? Башынан айтып коюңуз. Тайгак жол. Тайгак жол мына. Таш чачырайт. Таш чачырайт мына. Билет экенсиз го. Бул жанакы. Бизде жок, кыскасы Жок, жок. Кыргызстанда колдонулбайт. Темир жол. Темир жол ошо. Темир жол. Бизде Эми колдонулбайт. көп жерде жок темир жол, бирок бар, Поезд өтөт. Бул жерде эмне бар дейт? 5 шлагбаум дейт, Ошонусун да толук айтсаңыз, бул Остановка запрещена. стоянка запрещена. Въезд запрещен. О, билет экенсиз го мына. 7 тоннадан ашык жүрбөш керек. Неме ограничение. Мүмкүн эмес, О. Немеге мүмкүн эмес. Аркада прицепке. Мына. Больница токтотосун. Көрүнүп эле турат, Неме второстепенный главный неме да, кыскасы көчөнүн айкабы. Туура жана оң капталга бурулганга белги берип турат, 12% высот давандын немеси. Там перевалдын немеси да. Ылдыйышка дейт, мунусу? Бири ылдыш, бири Бири жогору. Бул кандай белги негизи? Мына 3 бурчтук. 3 бурчтук деген Эскертүүчү белги. Эскертип атат, Assalamu alaykum. Ereje Plus programmасы. Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Азамат, келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Скользкий дорога. Туура, эскертип атат, Эмнекен жол тайгак дейт. Азамат, келиңиз. Бул? Бул выброс камень дейт. Туура, мына ташыргый табайлагыла деп атат, Железная дорога. Бул жерде эмнеси менен бар экен? Шлагбаум. Шлагбаум менен. Мунусу? 5 шлагбаум. 5 шлагбаум, атайын көрсөтүп белгилеп койгон. Бул стоянка запрещен. Кирпич кирүү болбойт. Выезд запрещен? Въезд запрещен. Бул көпүктө коюлат. 7 тонн. Ограничение 7 тонн. 7 тонн. 7 тоннадан мүмкүн эмес дейт ашканына. Бул анага. Прицеп. Прицеп, Эмнекен? ограничение. Эмнеге ограничение? Кирүүгө болбойт. Жок, прицеп менен жүргөнгө мүмкүн эмес, запрещено дейт. Болду, мына жагына келип алың, келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Муз жол деген. Я. Жол муз. Тайгалак жолу, билет экенсиз мына. Бул алиге баяктанчы аналар чоқ таштар түшөт. Ошондо ташты атат деген. Таш чачырайт деген, Таш Бул железный дорожный проезд. эмнеси менен дейт? Эмнеси менен? Шлагбаум. Шлагбаум менен дейт, Азамат. Бул Паровоз өтөт бул жерде. темир жол бар, бирок бул жерде эмне дейт? 5 шлагбаум дейт, Бул Стоянка запрещен. Assalamu alaykum. Кандай, жакшысызбы, тынчсызбы? YouTube'da көргөнмүн. Көргөнсүзбү? Көрсөңүз абдан жакшы. Келиңиз анда. Бул кандай жол белгиси? Бул запрещен знак да, неме? Бурулуш запрещен. Артка кайрылууга мүмкүн эмес дейт, Разворот запрещено дейт. Келиңиз. Бул Бул знакты билмедим. Бул кандай белги? Негизи 3 бурчтук? Тоже запрещен. Жок, 3 бурчтук белгилер, булар эскертүүчү белгилер, Эскертүүчү, Эмнени эскертип атат бул жерде? Эки жака көргөзүп койгон, Жол көрсөтүп атат да. Эки тараптуу кыймыл дейт. Бул Бул энди алиги осторожно неме маллар чыгып калат. абайлагыла деп атат, эскертип атат. Бул Бuyam осторожно. Туннел. туннель, осторожно, негизи эскертип атат, туннель менен жол бар дегенде. Келиңиз, бул Бул тоже эскертүү тайгак. тайгалак жол дейт, Бул Бул неме экен? жакыныраак келсеңиз көрөсүз. Тоже осторожный знак. Не дейт? Шунадым. Таш ыргышы мүмкүн дейт, абайлагыла таш ыргыйт деп, мына эмне деп атат? Осторожно. Эскертип атат, осторожно деп. Мына. Мына больницалар. Больница бар дейт, келиңиз. Бул Бул поворот. туурага жана оңго бурулуш бар дейт, Спуск Канча? 12. Эмне деп атат бул? Белгилет. Эскерт. Эскертип атат, Азамат, келиңиз. Бул Пойдем дейт, Бул поворотке бурбойт. Бурууга болбойт. Поворот эмес, жакшына байкаңыз. Артка кайрылууга болбойт, Разворот запрещено дейт. Келиңиз. Бул Осторожно тоже
Zabur. Qanday zavor? Nima edi? Reshotka. Temir yo'l. Temir yo'l, ha. Nima ekan? Oldida temir yo'l bor deydi. Nimasi bilan deydi? Varotasi bilan. Ha, şlagbaum bilan deb Şlagbaum, qo'yamiz, ha. ha. Bunisi Bunisi тоже осторожность, poyez. poyezd yo'l bor. Nima Poyez deydi? yo'l bor. 5 şlagbaum deb turadi ekan, ha, galingiz. Bul. Это запрещенный знак. Nima zapishon bu yerda? Стоянка запрещена. Stoyanka zapishona. Bul. Это заезд запрещен. Выезд запрещен, ha? Это 7 тонны. Запрещен тоже. 7dan oshganga mumkin emas deydi, 7 tonnadan bul. Прицеп запрещен. Это медицинский. Больница. Больница был. Это просто знак bu ko'rsatkich. Qo'shimcha belgi. Qo'shimcha belgili. Ne deb o'tadi? Ko'rsatib o'tadi, ha? Ko'rsatyapti. Prямо bu yoqqa, o'ngga deb. 12%. Endi 12%. Yo'l nimasi? Подъем. Podyon bu jaldi ish bu. İldiş. Ha bu ildiş ekan. Ha. Bunisi? Bunisi 10% подъем. Endi deb o'tadi? Тоже запрещенная nima? Осторожность. Eskertib o'tadi, ha? Eskertuv, ha. Kelingiz, bul. Qayrilganга mumkin emas. Mumkin emas deydi. Bilet kesib qo'yardi buni. Endi eskertib o'tadi bu yerda? Bilbeyim şu. Ikki tarafda qiymal deganda eskertadi. Ha? Bu yoqqa da eskertib o'tadi. Bunu görmeyim de bizde çok. O bor negizi. A bu bilem животное etiyat bo'lgan. Ha, oilalar, mol jonliqlar bor deydi. Tünel. Bo'ldi, azamas. Azamas, bilet ekasiz bordi. Уступи дорогу Альгендай. Стоянка. Запрещено, emnega? To'xtauыңыз запрещен. Выезд запрещен deb Ha, qo'ysangiz, kirganga mumkin emas deydi, galingiz. 7 tonnadan aşıkça yürüyünge mümkün. Mumkin emas deydi. Pritsep sürüyünge mümkün emas. O azamas. Bu yerda medpunktga chechib Больница bor deydi, galingiz. O'ngga burilasan. Janob Tuzgo deydi. Tuzgo ekan. Azamas. Ödeliş подъем 12%. Bu oldiga, ha? Bu oldiga, bunisi Ödegen. ha 10% deydi. Bu Burilganga mümkün emas. ortqa qayrilganga mumkin emas deydi. Aqjol azamatsiz, bilet ekasizlar. Aqjol. Bu дорога немем qanday deb qo'yardi. Hay. Предупреждает. Ha? Неровная дорога. Неровная дорога. Unutib qoldim, nerovna men o. Davlat chinda uka. To'xtamash kerak, обязательно. O. Bu nimalarki ko'rmagan Ko'z azizlar. Ha, buna bilotasi biroq ayta olmayapsiz, ha? Keling, bu. Bu предупреждает об опасности. Ha, to'g'ri. 50 dan oshgan mumkin emas. Пешеходная дорога, дети, осторожно, дети. Ha, mana. Bu. Bu nimeniki? Samolyotni aeroport jarda qo'yiladi, aeroport. Ne deydi? Samolyot nima ekan? Aeroport uchgan. Yo'ldan aeroport uchib o'tadi. Ha, yerga yaqin uchadi degan.